Лях күн болла, колын тутармаңнагы күнүгер, аяр кахатын издательстватыгар Ксенофон Дмитриевич 16 томнах кенегететтен 11 томун туттубут. Онон бу том туһунан онна үлелер тустарынан кылгастык сырдатыгпын багарабын. 2-4 сылыктан сагалаң Ксенофон Дмитриевич өренәчиләре, он утумначылары боламмыт. Биге учуталбыт, саха серин өркөн өйдөгөн, духовный лидерин, философ, профессор, академик, үлелерин комуяммыт, 16 томга түмерге хананмыппыт. Онна ол түмүгер бу 16 томуттан 11 томугар дери, 16 тома олабеттер билеген 4 тома халла. Онан биги өрүбүт үрдүк, үгүз, бу 11 томун туок тухунан ден этер болакатна металлургия железа и кузнечное дело Якутов тен аттах, 2 тоқтан турар, түхүмактен бастыкытыгар черная металлургия Якутов тен бу Ксенофон Дмитриевич Тимирге сыгыннах монографиятын киллер биппит, онна 2 түхүмәгәр кахандаганы бешәттәммәтәк материаллар килбиттересе. Бу металлургия железа и кузнечное дело Якутов тен манна экспедициялар онна бәйті кәннекі сылларға сұруйбұт арас чинчиилері кейбіттері. Онын бұ әме бәйтін тематыгар ураты кенеге болар. Түміктен әттәққа бұ том тұғынан әте өссі төгіл әтебін бұқылы бір сақа серігер маннық учуталларын, үлелерін, өренәтчілері қомуян тағарылары әте бастақы оны соғытық көстүү болар. Онна Ксенофон Дмитриевич кине аяр кинеге кыхатын издательстватыгар тахарабын, онна кинеге барыта онна таккара болар ден багахан алагате, олеген беге ону толороммут барытын аяр кинеге издательство ихинен тахаттарабыт. Опсайнан Ксенофон Дмитриевич кытта алтыс пуджоннор, тәңгүлелә бит коллегалар бары үгүстәре Ксенофон Дмитриевич өрү макталынан әрәханылар. Тоғы детаққа кені бәйті оннук айылгылақ кеhe битсе, кені жоңуа үтүүнері бағарар, сырттыгері керехеллер. Қағандағаны кімді туғынан қуағаны хаңар батағын, хаңар бұтын мен істебетағын қолы бір хүлбеттен таққағылы бейт көлелі тақ бітсе, күнне тақсын. Onu barı maqtanallar, ona barı kineni küttülüler bütçön bihi uçutal bıttiyen attılar. Onu te kenneki beğenmemeye uçutal pedagog boların bıhıtından hınalan kördük büne üyerep bitere kihini barı uçutalım diyebek kihi. Kola bura oskolağa töhüle galbak kihi üyereteri, üniversiteyekka kenneki dağanı da onu uçutalım diyen beyette kihi attır, kihini tarbakka battır kihini eteğen. Ondan Ksenofon Dmitриевич учуталым деркеги каннык да эйгега театр болун, музей болун да, поэттер болуннар, ученыйдар болуннар, культура эйгетигер таккыбыджон үгүстере аттак соллак жон биги учуталбыт ден кен тутталар. Онун биги учуталбыт, улуу учуталбыт. Ксенофон Дмитриевич барыбытын көрө исте араңачылы хыджар курдук хананабыт. Онна кини этилере, кини үйерага бихека барыбытыгар наха көмөлөөр. Онна колобура Анна Андреевна Туманова мие кини үйренәчите, Айталина Захарова кини үйренәчите, билигин эме үлө бөгөтүн ыйтахыджалар эти музей өттүнен архив жалатынан онна архивка Ксенофон Дмитриевич личный рукопистері таккабатак үлелері онно фондага кийбиттеригер Айталина Афанасьевна Захарова ме улахан үлени ыппыта мәнері кейі мәнері учуонай үлелері оннук архивка фондага кийбеттер этинне улахан проверканы чакчы бу тугу ахан баранна бидде киреллер оны агаяк кейі үлелері личный архива оннук фондага кирет тура. Оны тибиле асылка касепип бидде биле Уақта болам баран эйин кыттабылы бандык. Хәзер 6-га хыджап.
Оттон. Айт этемеремиз тажандык. Аны туран интерьехинее биги кепсетебит алтыгабыт үйренәчиләре онно үгүз кие этер мин кснафон митереви төһәбүтүм кснафон интеревич мияха аттыбар бар курду кигинде оны мине ме сокпөппүн сохуйбаппын тогоде такка мияха каста түгенге оннук эмие болбута түүлбер даганы кирер аны этикенегелерин белем ни хырттакпын рука бии көрдү хырттакпын арай булбаппын олог рука бии надалак материалы онтон эмискетчи олог кахандаганы кагым дебит көрдүм дебит сирбер тийбек кебин кийренкелебин бее тогорек онна же ыскабы огом когон арай ыскабын кахан барды полкаларын арай онно ол көрдөбүт материалым хытаребит ол полканы мен каста сыл болладым батагым ол курдук нахан тирегине аны онногор бу агая конуктакка март 8 марта кулун тутар агыс күнүт иннине арай эмие маныкыры кумаха буланылды биги күн айы кумахандан үлебитигер хурустеретебит колобыр күн айы алтыбыт кепсетебит ол таханын кини мияка сурук сурер бастыкыта иккие үсүге ден күн айы оны мен бардым муннян хебит этиме билингенге жери бар оны арай эмискетчи ол муннюбут папкабыттан болбакка туспа ксенофон Митревич бочара арай сытеребит остол бар onu soydum akan bu kaydak tuspа tühe kalbı diyeceğimin araya ılan körbüdüm bu saaskı mağnaygı kere ağardır günlerinden kolun tutar aksız gününen kıspın günneybin ağardalibin gen aray onu kıtar evet onu gören baramın emiye Ksenofon Mitrevich bu ağardırdın diye aha bu hem bir kaydarım yaka beli kurduk hanıbın Tuh kahas büyüdün diye de oramı demek karıştırıyor. Sonra bu Ksenofon Dimitrievich Utkin yine adından süpürtteleri bir şey geliyor. Ksenofon Mitrevich Utkin nühülgen ata bilegen Respublikaga kemnik biller kolabora beyte teribi doğurduhu muzeye bilegen kini atın süger öğrenmet oskolata marha ortoskolata kini atın süger nürbaluhugar anu turan ülelebet urukkuta Saha Государственный Кайстватын Академията билеген агату ден аттанар библиотеката научный библиотеката мекини атын süger онна Жукускай коракка бу биллер билеген улахан исторический музей кин улусата Ксенофон Митревич атын süger онна бир улахан үйрүбүт хүрбе хыллакка 2-нче хүрбе хыллакка нюрбага костомут алмаз алтон хыла 35 караттах эме кини атын süger онун биги үйрүбүт эме этинтен үрдүр кини ата аттана турарыгар биги онно жолхабыт. Марабын Ксенофон Митревич бу егіз хагыл лихиджан кини духовный кин терибите. Бу духовнас өттүтүгер үлелебите алтонтан такка сылы быга олабеттер духовнас тен термини туттуактарын иннеттен бу духовнас сыла билдирилен иннеттен Ксенофон Митревич итинне үлелеспите Амбастакыннан Центр духовности тулаха дени бу егіз хатахамынан эре болбакка республикага үлелер хынтырытерибите үйренәчилерин кытта онна духовнаска бастакы философской культурологический журнал редактор главный редактор быгытынан бичаттеппите ондуката научный эйгеге наха биллер кетехиле журнал эте бар ол журналга статья хурттар хатылар эте мен онна эппеттир секретарынан үлелебитим тускул денаттах напутствие ол журналы билген да италар. Сеп оны 16 научный экспедициялары республика өрдүнөн котугулуус кетие терибите бу барда духовнаска үле денсеп. Аны туран сылык философской кургок терибите ол философской кургога билген үлетин салгыр ол истеригер киреллер ученыйдар республикага биллер арас аяр айылгылах жонда ол кургоктагынан чукур литературный эме кургок үлелеппите ол чукур литературный кургокка эме профессордар академиктер кирен үлелен кыттыган кандаганы поэзияга хыстыбатак жоннор аны киниге бөгөтү бечеттик болбуттар
Сеп, оны бу хөголлөр эте кая Ксенофон Дмитриевич кытта 60 жон барыты киниге тахарар ден. Манна олох бейте биле духовный кин болбута очолор бу. Он чакчы учуонайдар аяр куттак жон бары түмсен арас күрсүһүллери агылары конференциялары санат астыгытын оңорор этебит. Аны туран ол таханан ыхак ден эме объединение ихинен биге арас терехинleri терьеретибит. Александра Иннокентьевна Павлова, профессор, Афанасий Васильевич Чугунов, Николай Николаевич Тихонов, эти курдук улахан аттах бүлүк Джон Ксенофон Дмитриевич кытта бу ыхак ихинен үлелехиллерите арас терехинleri терьере этилер. Алар көйдө бүл бар кейлах кейди. Бу өйдө бүлүк Ксенофон Дмитриевич хайыннар дебите. Олихин мен кемей бу кихилах кихи, кихили кихи ден да, стать человеком кихи болу ден эме педагогика наукатын өттүтүттен ырытаммын концепция авторская оңоруммун 2-нчы хетталлакка педагогическая наука кандидата болбутум. Онно Ксенофон Дмитриевич научный консультант эте меха халаячынан Антонина Афанасьевна Григорьева эте. Кихи тоққа баға кем Роман Федоров кеңеді таққауда. Оны кихи деден еді. Оны біле тұға ағылыр омынына. Дар, не Ота бу тоққолаға не? Вообще мана кәнілер жонлар биле тугара кантенере наука ден кихи билбетаган эбэт арьягын аягын ден онук болбата колобра ол эме кирерсе колобра аярга тутарга техническая кайыскага онтон бу гуманитарный наука өттүтүгер анализ боллади, анаран көрөһүн, ырытагын, касеме арас чинчилери үйреттен, бу народ мударахгар эме ологуран, биги проксиология, ден этергери туспа направленияны, онна бу науканы теңге сетимнен бәбит көрүү бүтүн тарыхтакпыт. Ол эме наука туга болар, үлете теңге болар. А то еще баймге меценатство, духовность, үтүсүхөн инден үлелах тема болбагат. Онна биле кайдактаган эке маасыбын кырды ундан ылык бүтүн хеп эрәри биле төңнүү бары билген бирне кырдыкка тоха билген актуальный боландырар курдуханы. Билген хамай биеги педагогтар да ученыйдар толкуйбут, оттон келер кескилбит, оголорбут кихили жон болан, бәлерин кыхтарын арынан, толкуйун тобулан, ырахаттары ахан, сайыннаран кыхтарын, бу кихили кихи олоруктактар бола, сердәхтик, айылгыларын тутан, ия куттарын, ия тылларын, өркөнөйдөрүн иджа-хыджанда, бу касеме өбүгелер иджекелбит билилерин, биги халгы иджи туруктакпыт. Тускул инен сүрүт. Чокур литература, бу объединение литературное чокур ден. Ол хинен тахкы туктурда. Атыте тугун кырсяхан хаттагын хүргенден аты олмудун. Кэрин хоғыс қаяуды да? Хоғ кені ыратта, уже әдден үрбағы жынылымыды да. Оны мен өйдүрбінен нүхілгенден долгун. Долгун маннык таска халлар де, у долгуна халлан баран келе турар де. Ол күрді қолыбыра мен бәйім тылбынан әтер болаққына Ксенофон Дмитриевич үлелері, кені чинчиилере холобора нүхүлген долгун курдук манна токта бакка химбир келен химбир бияка манна барыбытыгар тухалы турар дебик курдук мин бэм өйдүүбүн холобора нүхүлген долгун курдук кени каанда токтабат халканан манна кааллан келен бара турар. Ата бу билген Ксенофон Дмитриевич откен атынан олсага бара нехебит. Оннотон ол общественность үлетин тугунан. Бу
бу офсайнан общественность онна тивернячилere Нирбакан, Түмсү, Алевтина Алексеевна халаячылак боламыт биге Ксенофон Митревич хук болбутун кенне үйетитиге кастааны пун туак келлер бит эти ол этилер бит олокко киреллеригер илтүмен депутата Нюрбаттан төрүттэх Антонина Афанасьевна Григорьева профессор кини сүрүн улакан олокко кири өттүн барытын кини курируйдур көмөлөһөр поддержкалыр ол курдук ити алмаска атеңериде диен да улуссага холобура 2016 жыллакка атеңерилибите онна мие торжественной обстановкага бу мерияттан илтүметтен Антонина Афанасьевна эти тыл кири тыл этен да бу биги мана презентация оңор буппут онна инниктен даганы элбак терехиннер булаңга баалар холобура бу камсаахын болла ден этекпен багарабыт онна биги багаханабыт ден улакан юбилейный даталарынан эре муурданмакка этинник сылгата аксын үйетити салгана турарыгар багарабыт онноннук үлелехебит жулухабыт. Реклама. Бу Ксенофон Дмитриевич Уткина атынан, учуталын атынан улусай кален турабыт. Онутон тох быйыл 2000 жыл учутал ундан наставниктен да. Наставник ылынан билеринде Россияга. Онно тобусыгыннах кинигера кален турагын. Ол тугунан 2014 жыллакка дигинен бу үлехуруллубута онно комойо кайын үп игин кылбакка таксыбатага бейте барына оны кини тиек багаханаатынан бу киниге күнсүрүн көрөктактен мека эппите олихин 2-нчы хүрбе 1 сыллакка бу касыл аспытын кенниттен хүрбе 1 сыллакка Алексей Григорьевич Пудов рецензеннах философ бу киниге таксыбыта ол таккарыгар аяр бичик киниге кытын издательствода кини ис Коонун өйдөн бу боско плановый отделга киллерен тахаттарбыта бу педагог онна үйренячи учутал философской анализын размышлениятын быгытынан феномен духовного наставничества ден кинигени гыналабыта кулубура рецензиямыт онун түмүкпер этемете чакчык Ксенофон Митревич кини үлелебит үлетте самоотверженный труд да кини чаныра жулура кини кыага барыта сака норвотун өйүн ханатын тылын философиятын культуратын чинчии үйрети оны букелер көлүөнага ытчакка оны кааллары ден болар онун кини духовнаска үлелеспит бир чагалхай бөдөң учонайбыт бөлүгөкпүт болар 2 жылынан 9 сылы болар Ксенофон Митревич төрөбүтэ ол 9 сылыгар биги багаханабыт кен калбыт төт кинигени ол бетер сылга 2 кинигени тахарбык киеден наха ден улахан багаханалакпыт онон бар жонтон Ксенофон Митревич үлелерин билер сүгүрүер жонтон көрдөһүети бит бу 9 сылын көрсө туумун барытын бүтерер битигер айылардан онна бар жонтон барда табыллара боллар ден ити багаханабын этебин онон бу аяр киниге кыһатын издательство тыгар улахан макталбытын тердебит Ксенофон Митревич тылынан бар жоммутугар онна аяр кинигетин кыһатын издательство тыгар инникилях кескиллях улага тигер күйө колбогунан сексе урдахпыт болун ден алгыс тылбытын аныбыт мактал аны тус бэм олоқ это на личный болар тус бэм олоқ бар холобура Ксенофон Митревич сүбетте эми алгыга мен керкеним 90 хакалы ат ылнарыгар эми кини аттабыда 90 ден 2 сол буту атын токуйду бутугар эми Ксенофон Митревич аттабыда катан ден сеп аны туран итят былырга тем болбута кайдак катан ден
билеген аттаабатта деген дебиттер он Ксенофон Дмитриевич эн олгар катан диен бассыга дебите. Онтон катан диен журналы эме ити хаңа оголорган Аллах журналы атын аттыр бытыгар көмөлөс тең Ксенофон Дмитриевичка таккыбыттарыгар ити бихогобут атын кенниттен катан диен эттега ди. Ол кенниттен ити катан диен аты эме биллер ат болбута. Ити биги олбут атынан аттамут журнал курдук. Ксенофон Дмитриевич аттага иккеннерин аттатага ди. Аны бу 90 диен керкеним аттанатын кыттеме ди 90 диен улахан спортивный кийин бар болбута, 90 диен премия бар болбута. Оны темие холобура олукко тахардакка Ксенофон Дмитриевич эппите барыта кескиллех, барыта оруннах, барыта никилех. Ди аңардас ол кие атында аттыра олукка кийрен тарганан далахыннах кең болан иһеркинене.